Hornbill weekend hon any campaign of vegan chibai to na holim piding hilet Dr. David Buhril ahia ama hilet chief of Sinlung Royal Riders 10 years 1 decade kum som ching de gaita celebration nei de go hiya yaida na doctorate degree riders a journey adventure te holim pidia Dr. David tu na so non pai thei jana to ba ko ngia nei self introduction non nei thei diam Ifilta thawa mirok chu Dr. David Buhril kana to hin Happy Heart Junior College principal kania chuba ka political science kan chok tir boka lekhabu khomgazi ka chun articles tam tak English le big takin mar zik ta chun journalist in kum sari ka lo tho chung vel chu nial rasa journalist winner of Ramnath Goenka Excellence in Journalism Award ahia yai ka bang na chimwa namudan banglam pangdewan research human rights related issues ania under report deuh issues ba tam tak atlung a uma chung hai chu to hin Indian Express Group khan hi journalism award hi Ramnath Goenka Excellence in Journalism award hi kumtin an pek su kania best in Indian news business antia mo khataka India pumpuya reportage dang hai kha an kei khom laka chu anin panel dang nei in kha judge an tho chun kha ka reporting kham kha regional national international issue thempak vele in ke kham kha kalo dong ve chuni kha subject khan mo riders lampang chiki hodi hi Himalaya wai topic ai lun masangan neu khat background study kan eu lai mo college principal to riders si to author how do you manage your time how do you manage your passion well museum here thei no no mirok chu a passion kha a pursuit lum phot chuni tina mani hon hi the thei ani a chun museum 80 tang khon a interest se pa choi in bur kha a creative nok no antirnan lekha ka zik tam taki kanzin mo what I do is kanzin thil dang culture dang museum dang experience dang ai hung keilu ta ai hung absorb pa chun chuta kan thak chun stories ahung sim no ka mo ata kan to khan thil tam tak ei ngai tu lo hilai tui thapha ya chu chan puran thak ngot ei ngai tu phak lo thil tam tak ei mu ei si mo ka khan writing kha among influence no ka chu ang de chun tuin atinan khovel lo mimasa hai ti ngai ti engine behind map and zika engine behind history and zika engine behind ethnographic studies ai an tho mo engine behind khovel kha an lo sim le mani o ti ding en umani so mo ka lai khan ke kham hi china to kin Marco Polo hai ji thil zik da man no len chan chin hi ka lo team na sa travel hi kan nik em ani so mo chen I mani hon kira sung le ku hai ku ba ai share cho khani login
literature zong a convert nok kha khang dam khan lei khan thil khang zong khan a interlink thevong mo pakhathi internan kanau pong hai ku mo kham mi chan sin khom gar hel thaya mo mi culture hai mi hai history hai mi hai aspiration hai kham class kham gar hel rona khang khan thil tam tak kha kei khom nok thila mane chu khalai khan a hilai hen a institution thing an no le writings isolation in no ni chu khat khata ni lowin anin kei khom vonga chuba ka band a drummer khom kani ama ka mi mundang da kai fe kham mi music scene haidan an no itiram hlatlu kan lei itiram hlan phu antirnan po mai hai lem chu hlan anin bi kan chu hlan anin kau mo khang da khoi engine no lan kam hu no ding ka experience pui no ding mo khalek ni popo kha ong in kai khong bong le mane yai dana international award mu thei tur nang journalism a degree le course nei ka mo ai ka nei no patient ma banga full time worker mo ikele banga bang news honga na sa journalism school anol class ko thang thak no mi ru le khazi khi school ka kai line to khan kalo zi ta mo jin regular de in internan delhi college kai khan HSA Mar Students Association hai in Delhi thuro nan tia weekly newsletter an ya jin regular de in pukeivam hai lakan zik chana pukeivam lakhom resolution kan nei nge ne ai thuk sung phot chu ai zik ding ai suk hring ding ka newsletter kha chun tu hin internet hai hung nok ta kha khan 2000 mo nung khan ka khan karupa laram le nei thamin block khom mi sim pe ka block nei ma sapol khom ding ka ti ka le khazik mo English in tam takin an lo team la ka miruk su kha ka block kha ka sun zom ta no miruk su journalism class an no le institution as income in chu no ran pa formal education ka nei no miruk su hi ka thil ji khai kha publish an hung ni chana chun north east san khan am ni contact ka work for us work with us mo chun interview on di kawa ka le khazi hai po hom hon ena chun khan deal kan sima mo ka journalism career ju ka channel chun mara personal way time management ma boy hi lo ka academic interest ka sunzom do ma sam chu PhD JNU khan MA MPhil PhD ka thwa PhD North Eastern in milak khan kan di register san chu journalism career and the common exposure tam tak kan ei thading ba ka kai khom ka zik nu ma mo ka khan readers community al ba ka exposure kha kan ei thading le publication dang dang kan ei thading kha kha prospect kham kha ke en tho le khan ka lo tho chu na mi ru chu sot ta ka tho ngen kumsari ka lo tho ka staff regular staff mo assistant editor chen ka lo ni pha ka mi ru chu academic interest ka sunzom num no ka chulei chun ka kha kanot le ya journalism ka mark san chuni tak ei zo fa te la mo LK vom na partner pai how do you grade him as a journalist as a writer thinker LK vom tung tang hi ama la ya khasim te ei la e ha min tam khol si ai na le joram khovel chi te vel mo influential mama ya ama to na ki pol dan teu hi lon na venture teu them khat interesting story them khat nang gen the je North East India le mezukan in zin khom vong ta
นุ่มให้กันเองก็ทีนเขามันนี่อ่ะมั้งไกด์กับเมนเตอร์กับป้ากับรูลป้าตีที่เขามันนี่วงอ่ะทุกพวกบอกเขากบอ่ะรูลทราเขามันนี่บอกอ่ะตั้มตักชนิดโซลป้าอันที่บอกอ่ะNorth East พวกพวก cultural mapping กันที่อ่ะ project กันสีมาไอ้นี่ zone หัดหลักให้จันจินฮีกี่ข้อมาที่ตักน้ำมันนี่ไอ้ปุ่มขัดจีไฮตาลังตุเมนมาคุมกันโลลากะข้างอังresult พวกเขาตัวเห็นกันเลขบูจิกไฮคมนี่คุมขันกันเลขบูจิก B2 ข้าคมขันอิมันจะจุอุมาตาอ๋อข้างคมขันอันนี้อ่ะจุปกะinteresting back มาเลยจน2018 kan Burma kan in zina Chin State kali chun Zhou Phai ti Cabo Valley mo le hakhat dim falam ti hai aman Delhi takin visa ong lak fel wonga chun kan in zin kha aro pui ka ti a san chu international boundary cross zorom khovel kha an lo lan ve chil vong ani chmo a then chu by heart ka ti pol hamanu mani chu mi khula lo ni no rem rema zorom hin mo zorom khovel hin aman the idea of zorom khovel se mi in is a concept a idea ringot khamani ti asu inti tak namani amilo koi khom to lo ni chmo kha khan a surprising boka chen Burma lem chu Burma chu ni lo Mizoram ni ro se unworship ti ding hena uma mo ma he Chin State Chief Minister Paul darkar ni le ti kanin Paul kanin haulim na kham khan Chin State Chief Minister pa kham khan Buhril ke kham kha alo fit khopela mo zoram khovel changchin bok kha control no kani chu mi ro chu poi ka ti bek chu e ni big takin ti tra pai chu chan pura hen akut su hai ai team tol no le ma ai ri tol no le mane chu mo api na saili na rama chu ro pui no khopel tilem dengin ke gom tak chu ikke ho na para ka mu khiar khat chu you are very passionate about traveling as educationist na student take ya traveling is the best education na chingam diam ka ani talu ana chu expensive nok to lama no sin chu now pong hai suma boy no in la class even mature do class hai chu educational tour iti hayang do mo thlakhat dam exposure trip nei pui la mo khatakan do khan anna do kinan thridun bidan do kinan mu an naran tukin anin namam le mo anole boruk thildang dangan to khan mi rim hi ai puitling puilam nin ka ret chu ai puitling puina chu education thiltum tak kha ani a mo ale khan in zin hi chu thei sin chu in zin tolin la chu chan pura hai khom Mizoram amani Tripura amani annole Burma amani Burma su sir ngai tolin la chechon so ilungril ingai tu na hai khammo ta nation building process 80 annole movement nei hai khom perspective thar kha ami pek ding ani so hilaya tom ringot khani lo en Burma na jin na kha Chin State ya ke le ka wazin ka perspective the whole concept about my Burma worldview is Burma ka ngai tu dan kha it's totally changed ma Burma na wazin kha Myanmar na wazin Chin Hills la khona wazin kha banga na experience India le hindan khlau ka ti tela ma Morezu khela Itanawezu lu da an hong huka mo aramdang lut le ya an hong huk ni lo itinamani an lam an architecture an faidan mo an food culture hai le an in vong dan reng kha adang vong ani chu chun tin Burma hi big takin
Mizoram ting kham nira se an nol India mi dang dang khomin e ngaihdan hai hi tu hai mi sim pe kam ne e rit na mi rok chu moren to ken e crosser in Burma chu sipai in lal na ramani e dia mi rok sipai khom mu ding lo mo India was more militarized an nol north is more militarized ang khan e mo ne especially more line suppressing check post lekin khang kha ani a chun zoram khovel boka kirno ken la ai lu ta ami kai khom tu chu khovel khani chu antirnan Burma chu ai lu we are one in chin an lo ti no khani chu mo nang le kai ti kha kha concept hilai hin ai nei kha so ting chu adang nok de ya mo kalai khan nation building hi big takin ai ni zone la khai ta ding khola min tran ata khola min tran the ta ti kha I question mi pek thar ni chu kalai khan khang po kha ngai tu thar ami pe ka chun midangan ni nozi mo midangan ni nozi British I can plan an lo na ya crown colony a sim ding ti in twin tu ta zoram khovel 80 tak he miruk su kha alo lot ling thei te no ni no sin chu tu ta Burma fen tok chun British I come in Burma ain tok khan zoram khovel kha aming zoram khovel an tin wa chu an lo imagine chu omani chu powerful solution mo kali ka thil kha thei ding ani ti chan kha amin ngai tu tiren ka tribal movement as a scholar tribal movement tung da nang le nak pia nak involve khai le chin kilo Mizoram government negotiation khong len tel kha mo tribal movement Manipur context Mizoram chu different context Manipur context I kinem naum lai hi ke le mi khen kharin ki mol na jang mai ta hi tribal movement teo wangan ngaihdan what's your point of view collective movement ani true la mo tribality in Manipur chu antinan you know na ga hain ngaihdan dang nei no ka ai ni zone atla khai lei rong sung rong khom nei ngaihdan dang ei nei no ka kalai khan even a collective ma chu vision ei drom thei memorandum ei drom thei an no la matli rei drom thei ma chu mo khating khating khan ein thru le matli rei drom thei ding khan movement la nei la an no la khang zong khan hem thei la sin chu a thei no ti ding lam chu no san chu tuin India khom nation building process la top lo na state thar khom ping thei ma union territory thar khom ping thei khalai khan small state experience le me chu India chu sarkar khomen thalemati ti an lo ngai tu ni le khalai khan some sort of autonomy chu ai ni thurul phochin matli rain trom thei phochin mo khalai kha chu an nu ti chung no thei ate okay let's get down to business mo topic ta tai ki holin ta dinga mo Chief of Sinlung Royal Riders banga yai riders te kha hell angels ai kale western culture te influence ya nang what is the banga ya idea here na pathian now kum som taga hita congratulations for 1 journey mo they are biking culture lem chu ai ni ta ding in big takin Chanpur kham ni rase north east kham ni rase culture thar angana bandidos hai an no la hells angels hai an ni roi chu Harley Davidson au na so ta mo bikan lo nei masa chun culture community kha an lo masalema chanchin tra gospel an lo nei masa ang deu khan mo tu he nei lai nei ai ni lai kham hong klung ve ta an ni an token inspiration kan dong tina chuni lo in tuin biking culture hi global culture hong ni ve ta mo klai khan helaya interest mimal mala lo nei la khai kha tuin chu ni kom club angin motorcycle club angin an no la community angin ai hong khom thei ve ta
solution away for near a hong klung ve ta ti na chu ano mo kum som sung na experience na broken bones, accidents, disaster, unique story as a rider na tuwa katawya. Pathin zarin trip le right ini zat kan nei ta mi ro chu thin zarin accident ti hai atuk seat zong in chu kan la tuk no rama tu chanin ami ro chu nakitai ti an kan stories chu kan ho mo thin zara dam le tu kum hen ki kan member hai khom a experience hai hi a literature zong in convert data document ding lekha pu hat mo a story real sing ai tu ti kha kan thil tum pat chu ni ve 10 years celebration upcoming project kha na right deal kha interesting mama hoi khan nan highlight thedia bang na plan hoi tak phading bang ni bang za mi bang za pai di tu kum hin Sinlung Royal kum som thling na na chu lom na chun northeast strip nei ding in kanin pucha hoi start di churchan pur chu ma mari ha churchan pur an kin non gen thidiam churchan pur an takin trending chun markholina ke ni khat lam ang ni ta mo markolin chu kacharan ya kacharan takin Zampui Hills Tripura ang ni no kata mo Tripura takin Makunda Karimganj ang no ta Makunda takin Shillong Meghalaya Meghalaya takin Taithul takin Bomdila Arunachal ang ni no ta mo Bomdila takin Itanagar Itanagar chu Arunachal state capital ani mo chun Itanagar takin hungkir no kanta asama saman takin Bernihata Bernihatan takin Shillong ni no kata chun a trip kan tuta northeast trip kan top wi tum na chu vairang Mizoram Enfield Kut Puyantia mo annual riders meet Mizoram Enfielder sign and hui hot laka chu even as in kan suk top tum perfect ending di mo yai dan na ride chow na budget na ya mi bang sa in ride di na budget do bang tuta northeast trip hi pasari vel kan ni kan in base ya asan chu members tam tak ahong nom hai kham sinthol in an sinthol in an thoveng the no asan chu 25 to 27 days plan ania mo tuta 25 to 27 days chai atlan char khani lo ding hilai chu moving stories mo ngai tlak ding lo mi ti khom khan la chol ding ti hai kha a right so khani lo in a holiday adventure kai khom sa wong ding ti kha ani ni chu lai khan khak ang lai khan kan reng en kan fe thei no ding ani budget lam chu tu ta mi chu 40 to 50,000 back chu as chief of Sinlung Royal Riders 27 days on the road trip mo logistic planning bang bangaya hotel gyang nang distance map hoi do master ngaya security law and order banga cha chi khong banga what are your biggest concern what should yai dana right di tale banga preparation na apoi mo what are the tips bang mga tips ni apoi mo the logistic planning arrangement hai chu pathin zarin sim zo ta chun trip nei ding rang ma sa tak chu I motor fitam mo le chun workshop alu char mo I ma face sul thading atha khaman I ma thano ti khari check nga ya mo so I ma face sul thading chun spare parts I mi tool ding cables hai mani mo no like brake shoe hai mani no like clutch plate hai mani oil hai mani kang extra chen kha
อันนอเลยสเปียร์ดิ้งเจนง่ายตัวง่ายนี่สิอันนอเลยปังเจอร์ตัวซีไลน์ที่นำทอดิ้งขบโปค่ะตัวเห็นง่ายตัวง่ายจนปัญหาน่าจนอินฟิตเลยง่ายบอกfit means ภาษา physically fit มั้งแค่เขาเลยกันฟุตซอลและ jogging และ exercise ใส่กันในตัวสิ่งนี้สมมติตัวเห็น in fit เองจะ fit ตัวนี้ physically fit ที่ตบไม่มาบางจะบาง fit ดี fit อันนั้น exercise แล้วนั่นละin fit ดัลอีลักโนไลเลยอีลักข้าดังดิ่งอะไรสิฉันตัวเห็น attacking เวนิสตัวเห็นสุดคลาคลาอีหลังจนฝากคนนึงอังตะโลมูข้าอินอังตะโลมั้งข้ารูทีนข้า disturb ลงเลยกันfit ไอ้ที่เห็น sportsman ให้เห็น fit อังเดียวเห็น fit ที่ตัวเวททำเนี่ย right ในดิ่งคำเห็นมั้ง endurance นี่ไงมั้ง long ride นี่จนอีมันนี่เขาเตะproblem นี่ค่ะละมามีพวกผู้ตัดสินบุยน่าหงนี่นอกที่นี่ as a chief of Sinlung Royal Riders na riders เต้นบางเปียกไงจันปวนอันพอเสียลงมาอันหวนนัง27 days in fiddle back คันเบลซ่าเอากินละตัวเอง riding gear ใส่มาในเวฟงไงtent high sleeping mat high มาchair high มันนี่อันนอเลย mattress high pillow high เช่นมาอีมันนี่ gear ค่ะอาคิมินนี่ยาทูลเวนี่ขัดเองอาศัยสุดตัวเห็น point A to point B plan อาจุไอ้ลุงโน่คนของผมละก็เขาเลยคันคลาไม่เก็บดิ่งที่ฉันค่ะเขาเลย alternative ก็คือกัน workout ละก็บูเลเบลชีจุกันจอยเนาะไม่รู้สุอีมันนี่ worst case scenario ลำปุยจุงอังไอ้ตุกจนจะก็ฝากดิ่งโดนดิ่งอินเตอร์เดลดิ่งสองคนจะมั้ง plan อาจุเบฟงเท่ายัยดันอินเตอร์North Statesลีเลงอาคงนับพังเด็กเจ้านะ government permission ไอ้เกล่ security ละมาปัด line ลากไงบางมาเราเฮีย safety บางเจีย security จงจงส่วนทั่วโลกสูงนะไม่รู้จะตัวเห็นอรุณชาลาจูinner line permit ลากไงนี่อันนี้บูตานเช่นกันลงกันตัวมาไม่รู้บูตานค่ะทุกฉันเห็น coronavirus เลยอันละlockdown ค่ะอันละเนี่ยจนlockdown นั้นนี่สูงอันละวินคลาสเลยเขาเป็นมุนดังกันทุกการลุติงให้ค่ะ restriction อันละตามาค่ะเขาเลยกันครั้งเวลาคือไอ้นิตาเด็กมันหอยจุงนั่นนิตาเด็กมันหอยจุงนะมั้งที่นอจุดตัวตาทริปดึงเล่นจำจนครั้งสองคัน security pass มันนี่ clearance ก็จุดrule ฟันจุงเนาะจนตัวเห็นนักกีฬาที่ต่างกัน biking community riders community club ให้คำ state ต่างๆให้คำมันเราต้นวงตากเลยเห็นที่เรามีข้างสองข้างจุด support ให้คำมั้งกัน impact ตัววงหลัก27 days คงนะ riding ว่าเลยอันตั้มปีเวนัดิ่งนะฮิวว่าเขา hotel นะเจลไม่บ่อยเกล่นะ route ว่ามี communicate อะไรอย่างกินอะไรก็ฮิวนะ how do you manage the food ประเทศจารินcái solo trip kalau thô na sata mo tu ta club Sinlung Royal Riders tran ma khom phan chun pu kai vom le kan zin na da man no le lo zin na khan hi mel sheet le state dang dang hai khom tu tan fe tum hai khom athar lem chun ten a chulai chun context ka le network ka thin zarin ene ya chulai chun okay ke ni khamen lâu thằng về gần tệ mò hung râu hung hình hạt râu khang khạ sung lệ cụ lệ im mình hai bạc khạ ăn tol 10 years more than 10 years bike na ride solo ride longest distance best experience koi laga 2008 kan Delhi thiken kumau hiroshi low trip ama Delhi to kin nainital nakin satal
almora raniket popo kha interesting ka ti kha pa kha kom khama san delhi kha ho kum talu ta ma lo sot ta bok chun solo trip kha ani bok ma apprehension khom tam tak mani chu itinam ga bike cafe solding asitsun itinam khanglai khan riding community khom kha alalin chun ke khamin kalari drone no ni chu ma khalai khan khangwel tam tak kha hopur na tam tak khom kha uma there is between zarin katlunga chun landscape culture le mi hai nun dan hoihsakdan dang dei kha sorting moving an lo ve ni chama kha interesting khata kan thok kan chu ka kong ngam deu deu a ke ma Delhi and the north east popo khom lo trip nok ta to hin Sinlung riders nin tin ma khom phan mo at every journey to like a temptress an hoi wang an hoi tak ti ding khamo thili ang thar no wong lak mo ba hiai dan right cha kha unpredictability uncertainty mo it's all about risk taking wai kha nop na ma hiya banga a risk wonga tu comment in an takin suklang im ka changding mo kan pal suk dim na chu e pu cha ve ni chu ti fe fe ding hin tinan tu comment kan all huna kan tho tak chu workshop a fe khanal mo im details kha checking rechecking ngai chu Delhi khom solo trip kan ding khamen itinam puncture ka sim thei ding mo kan po kha mechanic rule kan ya office tree hin ka fe la ka ma ka observe ka thang puya chen khang khan kan chu ve ai mun basic deu kha free the tool ve ta ma reason a risk eva overcome kha an hoi na ni chung lo hi ba a journey kha thil po kha tu ta risk ti ham the part of the journey ma ang ni ta mi ro journey khan thil tam tak ki tai ti ang khan a uma khang po kha a hlom khan an lo umela ne a risk so khan lo en ma ei lam ka context ko ngai ke no sing tang mi te la ka mo bikers riders ti te khong kha gangster image ai ke le drug ai ke le banga easy going mo hi di nei lo te khong hi di dan ti ngai to nang doctorate degree nei le na hi school principal le na hi na image kha mi mu dan kha ba ai lo zo nga mu mo chi home thoin experience me khang zong han chu mo ngaihdan ini roi hi ngaihdan e ho to la mo anternan hi patch sai le bai gai khal ringot khamin kha khai khala mo kha khai ha ka khang khanin thu ma mo le midang dang tu club members hai la community hai le hum khom phan le cầu thần hai chân không ăn ngày đàn nông này à mò mi po khang khăn chinalin khăn tu tay ti ang chun im đi kholai khovel ta kam an mi su chui chu ka rit na mo khola man mi si se ka rit a mi ru chu ngai mak na tak dang dewa an mi an na su om khang zong han chu mo mi ru chu gangster khang zong han in rei thei tho hai khang zong han an no khang a chu club of kan admit chung no a mo chun khang zong hai rang rang cái này kan filter thawa kan encourage no rang rang ha mo a club amiru chu tu hin a culture hi thar em le ni lai khom elo ri thim no amiru chu alo ni chung no ti kha tu hin kum som sung hin ei thil tho hai to comment tam ti tin ei educate ve ne jimi pui hai kham mo san chu ei ti ang chun culture tharana ni hin thil tam tak lifestyle
asoma mo an no le ei ngaihdan hai khom an no le thil tho tum hai khom hilaya society lo ei lo tho ngai lo thil tam tak kha a thar khawng som lei khan tam tak khang ang zonga chun chu tinamani e hingen kalo ngai tu aso hing an non hi ti mai da mo antinan charity initiative kan tia kumtin orphanage hai dam kan laka mo pek thei kan pe ka khang khan khata kan thon chung chu kan lo so na chung ring a chuin lo ni non hi ti ang dewa mo an ni kham an ngai dan hi nga in anin pem tir anin son tir ve chu chu ni nga ti mirok chu khang ang ngai dan ka chu atam san chu ni ro hi exposure nei lo wa min khi ai ching to lun chu mo Mizoram University educated na hi chi kha ka thein ka I'm particularly interested mo Mizoram te kha bike culture sports culture kha Manipur to te gwa lai ke ya mo world class rider kha le ni le khovel pum pi the ding le om tawa mo Mizoram te bike culture to e chorchan pro culture ki ha hiat thola ya Mizoram pumpui chu ni chung mo aizol hai chun lo ma sa dewa miro chu Manipur le te hi chun Manipur motorcycle club hi an lo ma sa nok de ni chu khang zong khan chu tu hin aizol hai chu ani ngai club an lo ma sa Mizoram su nga ding chun amiru chu Manipur Churchanpur le te hi chun chu ani ngai ai ni nek chun an lo ma salam ngai mo ana su club hilai ka min tu hin chu ai hong tam ve ta chun kara chun in dang an lo ma sa Churchanpur le te hi chun lo ma sa met ti thu ra mo chunga hang in khi ran lom thei ding lam chu ta chung na tu hin chu san chu thilei tho dan hai an no le even khalaya code hai an no le thil ram tin details kha tin community ang khana yung in share ve wang an chu mo Mizoram tin kha bike riding competition khong bike race khong anak chin ma moi wa hi te dan kha lamka dia distant dream la ya ke le chi ngam chi lo ya risky lo ya an hik khang racing in Nikpol ha chu adang no ka tuta ke ni motorcycle club hai kan in ngaihdan hi adang no ka ni chu okay an ni chu ani khang speed le race competition nei num reng kha mo khang kha chu Manipur hom an tam via miruk chu Mizoram chu kha community kha ani ngai Manipur ne kin alin lama chun anin organized chun events in nei part kha sarkarin antinan festival da nei part events pa khan ahung be ta kha lei khan India mun rang riding community khang zo ni hai kam ga anung keilut ve da mo chun terrain hai anung nei thata terrain har sa deu ti ngai ti kha sim form ngai lo in mo zuk state in khang zong han exploit lam chun lin de wa tu ta ne ka lin lam khamen mo tho thei kham ning ta miru chu tiang chun aris khamatama miru ai ni lai chu khangang in nik khachu Churchanpur chu ei tam no lein alin no kham ning te a racing zong kan chu mo miru chu tu ta motorcycle club kan nei hai ang le an interest khachu adang nok de ani si here in the right do Nordic tour pen kha 10-year celebration tour pen kha icing on the cake will be riders festival of paidin hi wa mo why kha what are you looking for what bang program the riders thinking khom ding music rock concert un de moi kele how big is going to be the capacity bang za ki mo khom ding koi tak mona bang program om de tu ta Mizoram and feel good pui kan program kan hung kir ding le alo in
alo coincide fu ka mo kalai kan chun sorting rule hai ko man le tol bok mo kalai kan okay ke ni comment helai suk to pe ti kha kan hung plan ta tu ta and feel good pui hi mi zanga vel hung khom dinga target ani ni chu mo ka kha tu hin Mizoram le Manipur ngot khani lo Nagaland mi hai Arunachal mi hai Tripura mi hai mo Assam mi hai Shillong mi anole hi Kolkata mi hai dam India mun dang dang an ko minan hung lak ka kha chu mo kha events dang ka uma music kham moda sports hai kham uma da mo ana chu team part traga ti back so when we meet we grow ti kham ven chu mo like an itinam hi riders community club hai itinam ai thanglin dan ding mo ti hai an no community networking itinam ai sukrat zul dan ding ti hai khang khom phat discussion laga mo chun progress itiram constructive do productive do itiram nei the ta ti kham kha discuss ani la hum khoma e mani music le kha ringot khani chung lo mo khang ang zonga ma son dan ding in thanglin dan ding mo network khat dan ding ti hai khang popo khum kha discuss ani vela okay to no this two na pai na ding wa na team lineup bang na chi selaka mechanics bangza Sinlung Royal Riders hen chief pani kan uma wa keile chief Alan Jeff na chun kan Marcel Pahi mechanic ani lalram ngai TNC bullet pointy bullet workshop Chanpura chu ahong masap tak khoman nge nge ama bullet cho ama khom hunga ta thenjari no ma hung chun motor chum chang chu I kan ha dam top ana ju spare parts leng im tool po chu kan choi vong tho ding ma ama chun ba thenjarin kan lungmung le ba ka adang chu a fe manding a fe theding mo budget zo theding hai hun nei thei hai mo le khang po kha tina mani nang hung la hung no ti khom chu no reng chung kan welcome bong tho mo ru chu khang sung le ku hai ta ding phurik ni loading mo an ni len ni in to del thei wedding lampui hai khom khang ang thildang po atul poi mo na independence nei ve thei ding hai mo khang kha chu ani ta ni som ni le sagi riding thousands of kilometer sang sing atai din hiwa bang state which terrain would be the most challenging koi laga hopeful huai pendi so lam hi that no na ta kham kan lo tlan ron ta mo tu ta kan fe na ding hai chu tlang pungi in athading in kan bai se ya miru chu kan information kan lak home dan in Arunachal hilam an sim salein mo a stage sung po tu lai in har sametan ti miru chu rusur le imani vote lak hunan no chun problem lam chu ding kan in bai se no Mars habul hita storm wind ai kele mo natural banga season change sangom dia yai kha any banga unpredictability thedi na ging ta here from experience thei ding lai khanin fit kha poimo na san khana ma khalai khan mirok chu khang po phai ti dang chun twin gear hai kan atul chun okay he point A to B a fe thei ta na elahin a pitch atul an no la hingen an no la plan B mai nei ti chen kha mo kha chen kha tu hin kan work out sa wong chu ani mo khalai khan a hun time frame tu ta kan sim dan khom hen khang kha pal comment in
hun kan in pek chu ni tak ni som din asagi cha khwal jin din in ko te last this waste of time hun be sak life at risk chi thoya banga jila ta te bang convince ke la ke ka lunglut pole hun ta chi ya banga riders life ai khang kha pathin zarin ke wa khang kha chu chu no chun kan members tang hai khum ni ro se khang kha pathin zarin kan tuk no sung le ku hai chun a fe hing long trip fe the ngai chu to del mani ta dinga mani kut su ka it is an holiday trip ang hong ni ve na ta mo okay let's take a break the ang do kha ang ni ve ni chu lai khan sung le ku hai khamen khazong khan chu tu hin chu midang chun in van man do in vat lo mai do in vat tei ma do in vat pei do ti hai dam mo comment ka chu tam mo ka sung le ku hai chun avelu an man phak ve ta mo ni khamen hong kir phat thil dang ai hon no chu is the stories mo stories he tu kum po bo hum kan thilal thei mo kha kha alu ni chu as a rider mo na route chu GPS satellite lo na a risky thoya getting out of the off track lumpy the khak lo chi hom banga challenging thoya khang kha ve lak wai khat lam chu to the solo trip ka fen 60 kilometers ka kalau tlan sul ta kong kir now 120 kilometers and this mo khalai khan chu smartphone khum lo ni sumo vai hai hin kutan khigan khik na ting ting khane ei ring wanga mo mi ruk chu tu hen chu a map hai le kan in tu ma GPS kham tin chu kan store ta mo tin online an na comment offline bi guide the ding mo khang kha kan chokau ve da mga yoi riders garilian pp to na paiwa state dang kho mun dang kho image ai kele mga diglo do ong en on na law khong ai kele foreigner khong sadi khong experience od de om thoya unique de tu hin chu bikers community khamen north east an hong sir ne ve ta lei hen mo even till mak dang lam taka anni anji na no le ngaihdan lem kha chu te no north east kham interior hai kham ni ro se even tourist destination hai ong ni tol tak le hen ei fe no kham mi tam takan lo fe ti haidam khum da mo kha lai khan tu hin chu an fit tol ta identity an nei ve the bikers an nei ti khamo ka kha tu hin chu an absorb thim ve ta ye long right table chan koilak taksa koilak pen lel pen a khut mo ban tha mo kong ye dan long right from your experience kham thei po bu kham le la mo ro chu kong kalau suk na tat le in tuin injection ka tana mo laki lampu ya bui pal ka ti ya of course 7 days injection tuin ka tan me ka ne yeah then right na ball chon how important is diet dehydration rest 24 hours right mai mo ikele rest bang na chu time how do you manage time destiny no chu pothau di ha mo tu ta kan plan dan tak chu point A to point B zan an thim ma mani no le 80 ang huna tlung no hun khum the mo dar ku ti hai chun ai tlung ta thau thawa mo chun rest in thada poi mo an no chun if yanam hun dang hi an temperature climate the weather kham ahun thlak na ve la kan se ma kan ka khalai kha ai adapt kha tool ve a kadang kan chol that fak that don that mo kan kha tool ORS or like the mo kha supplement thading kha mo
in ring at all ve Sinlung Royal Riders ten kumsom the history wa charity funding and mi ki to pina bang banga again the din na yo. What is the progress so far? Ni kum tin charity initiative ti kan nei la ka ni kum December kan hi happiness home mo sangga moon in iti Hiai le ni kum masak company Salvation Army Hiai babies home anti mane mo so mobile painting mundang dang khang khan kan lo sira pek thei kan pek bufai Hiai dal Hiai mo to the February kan trip kan nei ya tuivaichen sanvon tuivaichen kan khasunga har se deu Hiai kha thei tok in thangpuina kan pe ka khang khan chun thum no dam kan koleka mo kan pe ka khang kha ani veu tak kan charity initiative. As a young educated person churchan permo doctorate degree na echa am tom loi tom chik om tela khat na hidinga ba lam ka copy sum ki to na ding khosak na ding hile community peaceful coexistence abang message an again Hornbill Cable Network viewers take care nagi darhel dang kan matlir in trauma iti mo let us share one dream one vision mo matlir in trauma chen tang chu ai resourceful talu chen ai capacity khabai ti tang chun mundang dang ai fe comment ramdanga vairam hai hilai ai diaspora mo ai an chun thili ai tho thei ding meruk chu ma clear pakhat vision pakhat mo nei ti wa drama ti wa lon plan dan ding in chu ken ba mo ta kan thok chen chu pathin ram ru thong en lang ala te ki pa khoi ma ya Dr. David Buhril hiai dana Sinlung Royal Riders te 100 journey yo tunia Hornbill Cable Network into the canon series na to ki pa to kan gena why Royal Riders Sinlung Royal Riders ki alwa solo India state bangza hiam khatna hi hiai dana na tai chu pasal pha ma ma kon sima ei bang chungam lo ka ya mo Hornbill Cable Network into the campel tunia holim now hiai tan I so tawa Dr. David Buhril ama ahile PhD degree scholar khat le here writers le here himale a patient chu bike rider here khovel mun tom le at big in India aninga koi teng phapia la hita northeast states ni som ni le sagi right na dinga ama hi chief of Sinlung Royal Riders here yai plan kha exciting ma ya igam sunga khovel khan to na dungzui na sil tom tampiang lute laga riders club tampiang monta tunia riders club ton philosophy ton nei mai theia tunin Sinlung Royal Riders te a philosophy le ngaihdan aim an objective teo Dr. David apar ngai thei je na to ki pa tu gena yai kholim na par banga ngaihdan teo le khang lai ten bangchi banga ma son to zel ding chi kha ngaihdan kum din tuni kon chi ala hi yai ta na weekend hon izo pom de hi tuni en tu tek na pe kon mang pha